kad god nešto počne pričati, onda on počne od sredine, znaš, on nikad ne zna se njemu šta će završiti, znaš. I jedan put, znaš, sjedi on, mislim, tačno 78. Ma čega? Jesi li ga, Boga mi sigurno? Ma šta je, ba? Tačno, ma šta? Jesi li ga, Boga mi sigurno? Aj, šta? Fibre jebem to čudo. I velim brte onaj, taj kućo doktor veli, kare brte na psihičkoj bazi. Veli, ako se veli i dalje budeš sikira, kare, mogu ti lako muzak zavariti. I veli brte onaj, taj klak gornji klak 420, a veli dunji nema ni 32. I veli brte onaj, čašu čašu crnog, veli stroga dijeta kare, stroga dijeta. Veli brte kare, što više pečenoga mesa onaj, i teletne kare, i teletne da podmogu čnicele kare. I preko proljeće kumurata i prošta. Preko ljeta žutoga vina, a preko zime crnoga. Veli, da bi vode ulio. Ne bi veli, jebati meni majku moju ko bi 13 minuta. Veli brte, kare, išao sam tjana kod ovoga novoga doktora. Nema ti bolje doktor do ovoga novoga što došao u Benkovac. Umer, kare, uje, kare, dvi čaše crnoga, poslije ručka. A veli brane. Ma ti jebem na te mantu. Pa taj doktor Luđinak, ti čas crnog rak sreće, on je, šta nješ išao u Zadar, kare, 2 litre žutoga. Ja, daj ti manjku to znači da se išao u Banja Luku, propisao 8 litara. Reći on je manjku